Aman bolungslar, bar bolungslar. Uşunday konsertlerde, uşunday toylarınızda жүрөңүздөр. Бүгүн ушул Абдылда агай менен Тынар агайдын концертине куш келипсиздер. Бүгүн эми Кудай буйрса мына 7 күндөн бери эл толуп, суроолор боюнча күндүз да койдук. Мынакей аябай жакшы отурасыздар. Бүгүн да андан да жакшыраак отуруп берсеңиздер керек деп ойлоп атам. Мынакей бүгүн маанайлар жакшы экен, настроениялар жакшы экен. Жана концерт баштадык. Жана чык деди. Бай мен эле баштадым. Чыксам мына ушул катарда да 7 келиптир да. 70ке таянып калган бүт классташтар экен. По-моему, Чорный касадан чыгып эле келишкен да. Чыгып эле таяр жерде келишиптир. Бир малда чыктым, чыгып алып, жалган айтпасам бир 15 мүнөт сүйлөдүм. Ушинтип сүйлөсөм, мен эмнеге башында ырда бердим? Коркконуман ырда бердим да, жанагы энемдер шарманда кылды мени жана. Ушинтип 15 мүнөт, 20 мүнөткө жакын сүйлөсөм, бир энем шарт ордунан турду да, былжырап эле сүйлөй берет экенсиң, баштабайсың концертиңди деди. Ой, анан ой энем айтып калды да, анан сразу ырдадым. Анан ырдап бүтүп, дагы 10 мүнөт сүйлөсөм, бир энем вообще күлбөдү. Башынан чыксам дагы ырыма деле майны берген жок. Ушинтип кайгы капага батып кетиптир да, ушунда ойлонуп калыптыр. Мен ырымды түгөттүм, сүйлөдүм, анан күлбөдүм. Неге ойлонуп отурат экен деп энеми сразу тургуздум. Ушунча эл турат эле эне дедим. Мен сиз менен сүйлөшөйүн. Канчага чыктыңыз? 70ке. Жакшы. Эмне күлбөй атасыз дедим. Дейт. Эмне күлбөй атасыз десем, ойго батып кетипмин дейт. Ошо эмне ойго батып кеттиңиз? Келишип мындай эл менен чогуу чечишпейли. Эгер чече турган болсо ошо деле чогуу чечип коебуз десем, айтыңызчы десем, мынтет энем туруп алып. Мен дейт, бул жакка келип атканда дейт, пенсия бердиле дейт. Ананчы десем, ошо пенсияны алып, күлөнкөгө оруп, күлөнканын үстүнө дурага оруп, көрпөнүн кычыгына тыгып атканда келин өлгүр көрдүле. Ошону уруп кетпеди экен деп отурам дейт. Эмнердеги чоң апаларга айтарым, ойлонбой, алса ала берсин, жесе жей берсин. Не onu карайбыз onu? Келиндер ушундай да, бар болуңуздар, не береңиз бул жак? Анан эки столго бир столго отургузуп койсуң да батырып. Ай, молодец, не берет, түпкө жетет да ушулар. Şu turu da tüpke jetken uşular. Gelişler oturup alasızlar. Nevere kanday şirin apa. Sizge okşagan biri neveresini erkelet oturuptur da onun aynı benim balamdın palası. Muydusunan o da doğan getende erkelet otursa naraktan gelinin şeytan çimşip getiptir da. Gelinin şeytan çimşip ketkenken gelin de zımı çip ketip aynenesi erkelet oturtkan жерден баласын ушундай алып турат, трилиң туруп калайын ия. Сени мен төрөгөм, уктуң бу? Кыйналып, наркы дүйнө менен берки дүйнөнүн ортосунда кыйналып мен төрөгөмүн. Мен бакканмын сени. Оорусаң кошо ооруп, ыйласаң кошо ыйлап, жүрү уктайбыз. Деп кайненесин колунан жулуп кирип кетиптир келин. Кайненем кап шашпай тургун сени дептир. Түнү саат 3-те кайненен зымы чип кетиптир да. Шарт туруптур да баягын ойлоп, баласы жаткан менен келин жаткан комнатаны бир деп трелиң туруп калайын ия. Сени мен төрөгөм, уктуң бу? Мен төрөгөндө мына келин өлгүр пландайам жок эле. Наркы дүйнө менен берки дүйнөнүн ортосунда мен төрөгөмүн. Кошо ооруп, кошо ыйлап мен төрөгөм. Жүрү уктайбыз деп баласын жетелеген бойдон кирип кетиптир. Алып кетиптир баягы келин өлгүр. 10 күн бербей коюптур баласын. 10 күн бербей койгон экен, баягы келин пышыптыр. 10 günden çoğun tavaka, asal, kaymak, nan, navattарды salып alıp kaynenesinin eşigin takıldatılarken tık 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 apala veylin turup kalayın ya. Çok olan yaka bala özüm gözüm bilem. Çok men uqsanız uqpayım ben sen. Uqqum daha gelbey. Yok bir söz ayt ne deysin? Apa gelin balaga bala almaştırayla deytmiş. Rahmat. Hiç kaçan almaşmangsızlar tuğanlar. Özünükü özüne buyursun. Turubu, büröge gereki yok degendeyle. Bu yerge çalan apalar gelip özü 7 günden beri apalar geliyor da. Anan aynı. Uşunla birinci rat men ikinci ratlar okşaşkın apalar oturadı. Barakalı apalar. Stolga tolup gelip oturuşat. Niye öyle sat olgansınlar 7 günden berin. Barakalı oyal жақсы eкен da. Men atam aytçu, oğlum, üylensöň semiz barakalı oyal algın deçu.
Неге мұны айтасыз ата? Мен неге десем, бұның пайдасы өте көп екен. Қышта жылы болады екен. Көмір албайды екенсің. Жауынып дағы жатып алады екенсің керек болса. Ең пайдалы жері дейді, мас болып келсең, қолыңы шілтесең, любой жеріне тиеді екен. Оны іздеп отырбайды екенсің. Ұрып қачасың, саңа жизнь жетпейді деп. Атам айтқан үшін. Неге атам үшін айтты екен десе, апам кичинекей аял да, мына микрофондан сәл чоңырақ, арықты қиямлышынан сәл семізірақ. Атам içip келгенде апам қашып ұрат шықкенде. Тұталбайла заң аласынан өткен. Апаңы тұтып келші дейлі, келіп қалшылы да. Көрсе, ошонсын айтқан екен. Мына баракалы аялдар соны болады. Сиденеға толы отыраттағы жанындағыларын хош күлдіреді. Күнсе сидене бір да полный күлдіріп мына. Қол чайып қойыңыздар апаларға. Көз тибесін. Сіздер шындай қол чайып тұрсаңыздар, біздің дағы өні көсті, мұндай, меніке. Мұндай, қандай десе, мұндай талантыма талант қошылу, мұндай сөзіме сөз қошылу, ел мені дағы қолда ота тұрбайды. Білем, қырғыздар керсегенілі қалық, білем оны, жақсы білем. Ешкімді бала, деп айтып қоймын, таң қалбайды. Мысалы, мұна таш шайнараға шығып бағы пешенесімене мұққа қойды, капотторды айры өрдім. Не дедік біз ошанда? Оға жингіріп кеттік де, жингіріп кетіпті таш шайнараға оқытып қойыш керек екен дедік. Башқа мамлекеттер ел өрді. Еш таң қалбайды да біздікілер. Шындай халық келемізді. Көпчелерге мұна Абдылдағайлар менен Тынарайлар менен барып көріп қалып отам, қырғыз елі үсті. Бар болыңыздар, шындай қырғыз болып жаралып қалғаныма мен сүйінем шындай. Қырғыз болып, сіздерге концерт қойып, сіздердің алдыңыздарға шыққанға мен өзі сүйінем. Барысты Алла Таалам тынч қылсын, тыншылық болсын, молчылық болсын. Дайым шындай тойларда жүріңіздер, тойларда біз қызмат қылады. Емнердегі апаларға бір сұра берейін деп отам да, бүт апалар келіптір, апалар көбірек келіптір. Өзі аталар 50-ден өткенден кейін, 50-ден өткенден кейін аялыңа кәчігәрлі болып қалады кезің өзі. От жағып бері, күлін шығарып, мал қарап, шындай. 70-ке барғанда аялың менен ежесіңді дейлі жашап қалады кезің, сөйлешіп. Өткен кеткен айылдан не болады атты. Ошон үчүн апаларга бир суроо берейин деп атам апалар. Бирок бири-бирибизди алдабайбыз, кол көтөрүп жооп берип коебуз. Келиңиздер. Ушул жашка келдиңиздер, дагы жашай бердиңиздер. Күйөөсүнөн өмүрү калтак жебеген апалар барбы гана бир кол чаап койсоңуздар, аял заты гана. Өмүрүндө калтак жебеген аял. Мына биринчи иретте биринчи апам көтөрдү, дагы канаке. Сиз сал жашыраак экенсиз да. Siz kişine yaşasanız cep kılası. İkinci retten ikinci apam götürdü. Oh buna üçüncü apam, dördüncü apam oymanıdasın buna. Kaltak cevegen ayallar kol götürdü. Gördünüzler mi? Malades. Özü turmuşka çıkansınlar mı? Yaman götürdün. Uşunun hem ikincisini vereyim. Güyösünden kaltak cev verip zerip ketken ayallar var mı? Aldamay жоқ, оны ежем қол чауыйды. Бирөө мынаке. Ана дағы. Екөө мынаке. Айымалардыз екөлі олтыры, өміріңіздерге барака берсін. Рахмат. Мен мұны неге айтып отам, урматтуу апалар. Ушул дүйнөдө жашап, күйөөңүздөрдүн кайсыл жериңиздерге калтак жесеңиздер апа, наркы дүйнөгө барганда ошол жериңиздерден гүл өсүп чыгат экен. Гүл. Abette konser koyduk, oşanda aysan bir apam çıktı, 60'a tayanıp kalgan gen, julkunu öyle çıkıp, ne deysin dedi. Gül ösüp çıkartken dedim. Sen kayaktan bilesin dedi. Oğlumlar ayttım ama. Şimdi öyle gün dedi. O dedim. Anda gül ösüp çıkartırgan bolsa, men narkı dünyaya varganda gülbak bolup çatıp kalam o dedi. Jeriңиздер, бұл пайда, albatta. Hech qachon jamanni ko'rmangsizlar apalar, rahmat. Anan uşul ağaylarım menen жүрүp көп нерсени үйрөнүп атам. Биздин деле өзү ниетибиз ушул чоң кодул болуш. Анан шу агайлар менен жүрсөм көп суроону шу агайларга бере берет экен. Тынар акага, Абдылда акага бере берет экен. Эй дейт, силер күлкүнү каяктан аласыңар? Эмне деп күлдүрөсүңөр? Ушуну бир мындай неме кылып бербейсиңер дей берет экен. Эми элдер суроо бере берет экен. Анан ушул суроону талант айтып койчу деп мага айтып атат 7 күндөн бери. Ушуну мен деле бир айтып коеюн деп атам. Урматтуу апалар, аталар, күлкүнү каяктан алат? Күлкүнү элден эле алышат. Misali bazarlarga düşüp kalat, birön üynem imançılıkka barıp kalat, tiyaka biyaka barıp öyle, uşul elden ele alıp,
Kayra özüңөрgө bere berет de osma koyup, tiyak bir osma koyup da kayra bere berет. Mına misali men eş yerden albayım, asmandan dele albayım, çön dele bolgon apalardın koldonup atkan sözü, koldonup atkan işi azırkıga çeyin. Mına men bir nerse aytayın apalarga. Alakan kıçsam ne bolat apa? Ha? Akça karmayt ha, ot mına akça karmayt. Tapandın töü kıçsam ne bolat apa? Ayıl kıdırastar ha, hiç kim yok. O jaljangda vaya koz, buya koz ha. Arangstarçı. Alakan kıçısı akça keletken dağı tapandın töü kıçısa ayıl kıdıratmış. Men uşunu aytıp koyun da otam urmat apalar. Özü negizin adam kıtışpaş üçün juunup жүрүш керек. Же қалып ба? Ырым-жырымға шылталап қой, ар жерде тырма отыра бербестен. Же кожниға барыш керек, аллергия болуп аткандырсың. Же үйдү карап бүргө басып кеткендер. Жок, кытышып тырманып отыра берет. Элестесеңиздер, эч жерде иштебесең, мага деме котур болуп кетпейсиңби? Бербейт эч ким акча. Дагы бир ырым-жырым бар, жанагы. Чай куйсаң, жалгыз чама түшүп калса, киши келет экен, а? Мына киши көп келгендер айтат мына. Киши келетмиш. Мен эми ушуну дагы айтып коеюн деп атам, урматтуу апалар, ол кандай чайдан киши келет? Арзан чайдан киши келет. Баягы 100 сомго 3 кило берет го. Ошону ишенбесеңер үйүңөргө барабыз дамдап көрүлөр да 7-8 миң мындан турган болот. Мында биз келдик деп мындай. Бирөө ушуга ишенет экен да, бирөө аялы күйөөсүнө ушундай чай куюп берсе, жалгыз чама түшүп калыптыр. Жалгыз чама түшүп анан аял айтатмыш, карачы сага чай куйсам, жалгыз чама түшүп калды, үйгө киши келет экен десе, күйөөсү ысык чайга колуну салып алып, чаманы жаткырып атат экен. Урдум ошо мыйманыңа. Кереги жок мага мыйманын. Деп атса, эшик такылдап калыптыр да. Кара, мыйманың келди. Деп жүгүрүп барып эшикти ача салса эле аялы, кайненеси келип үстү башылай. Суу. Ой, апа тынччылыкпы? Тынччылыкпы деп менен сурап коесуңар да. Үйүңөргө ушу 2-3 жылдан бери келем, ушу такта коюп койсоңор өлөсүңөрбү? Намаш амарлаш келген экенмин, аттадым эле, bir путум илешип, bir путум илешпей сууга түшүп кеттим. Мунун арам бир ам чукур экен айланайын. Чыгайын дейм, чыга албайм, чыгайын дейм, чыга албайм. Хотто үстүмөн бирөө баскансыйт. Анан мечиттен чалдар келди эле, ошолор мени жардам берип чыгарып койду десе күйөө боласыз айтатмыш. Апа, сиз экениңизди билгенде чаманы езип жок кылып берет элем дейтмиш. Караңыздарчы. Азыр ушул ырым-жырымга ишенген жеңелер, жанагы пакеттеги чайдан ичет. Мынандай чайдан. Одон өлүп калса мыйман келбейт. Мыймандын бардыгы пакеттин ичинде. Мынантип кымчылып калган. Мыйманды күйгүзүп мына коюп коюшат. Мен муну эмнеге айтып атам, урматтуу туугандар? Бир күлкү бири деп коет. Албетте, күлүп жүрүңүздөр көбүрөөк. Просто мындай ырым-жырымга өзү ишениш керек эмес. Алла Таалам бизди жараткан. Бизге Алла Таалам өзү өмүрдү берген, бирок канчалык бергенди биз билбейбиз туугандар. Ошон үчүн Алла Таалам берген өмүрдү гүлдөй кылып, күлүп жашаңыздар деген суранышым. Куш келипсиздер дагы бир рет. Рахмат. Мага аябай жүрөктөн кол чапканыңыздарга рахмат. Жети күндөн бери кирип чыгып атам, мага итем кол чапкан жок өзү негизи. Сиздер кичине чаптыңыздар. Рахмат, өмүрүңүздөр узун болсун. Келиңиздер, сиздер тынчтанганга чейин Оşuqlar etməkşimən bittə şingil taşa bereli getken emese maestro sizler için bolsun. Rasıla kanırlarına bolsun. Hoppa! Sırt dağlarda içkeriye çakırağız. Hoppa! Acayip ekende
olup canım güyümün, calından seni süyümün. Elestep kara gözüme, elestep şirin sözüme. Gelemin sana ay camalım, ay camalım. Canım Cemal, benim canım sen Cemal. Ay Cemal, canım Cemal, benim canım sen Cemal. Şekle bir maydala kolçaya koyayım ya. Hoppa, ana bara gene, balle. Hoppa. Yoksa. Ay Cemal sana aylanam, özüne canım baylanam. Ay Cemal sana aylanam, gözüne canım baylanam. Elestep kara gözüme, elestep şirin sözüme. Gelemin sana ay Cemal'ım, ay Cemal'ım. Canım Cemal, benim canım sen Cemal. Ay Cemal, canım Cemal, benim canım sen Cemal. Hoppa. Rahmat. Rahmat, rahmat. Gelin sizler. Men hazır ırdaап atsam sizler oyladыңыздар da жырғағаннан ырдап атат деп, туурабы? Мен жырғағаннан ырдаган жокмун, ошо кел отуруп алсын деп атайын мен ырдатып атышат. Кыйнап, элдер келип нары берип асып эле кетип атат, сен дагы чыгып дабдырап ырдап тур дештим алар. Шын отуруп алыңыздар, сіздер отурмайынша ырдай берем мен. Алдыда каймышынтип айтты. Отурбаса ырдай бер деди. Любой нырын ырдай бер деди. Мен өзү негизи ырдай албайм, өзү негизи кудул адам ырдаш кыйыныраак го, негизи өзү декламация жакшы айта албайм өзү. Ошол мажбур ырда дешет да, ошол ырдап атабыз. Өзү ырдап кече жакында эле бир ит болгом. Тынар ака ошо жаңы жыл алдында бир корпоратив бар экен, кел. Ушул жерге сени сүйлөшүп койдум, 2000 сомго сүйлөшүп койдум. Мен үйдө бекер жатпай кел, ырдап кет деди. Макул деп бардым. Как раз экинчи антыракка чакырды. Экинчи антыракта бүт эле мындай болуп калат го. Эч маани бербей калышат. Ошол жерге барып ырдап атсам, биринчи куплетин ырдап бүттүм. Экинчи куплетине келгенде бир жеңем салы кыз ураган тара бетим уруп кетти солобу. Шундай чини менен жеңем карасам, пул калып кетти бетимдечи. Айра чиним таркап кетти. Үчүнчү куплетине жеткенде бирөө 1000 сом кыстарды, уже 4-чү куплетине өтүп кайталап атканда бирөө бул жагыма 1000, бирөө бул жагыма 1000 кыстарып кетти. Ичи семиз ака кene. Ичи семиздер бай болот го, билем акчасы көптөр болот. Кыздардан арага барып отуруп алдым мен. Ай, көл шал тер чигип кетти, муздак тер чигип кетти. Айрымды алпыл-талпыл бүтүрдүм да акеме сырас жүгүрдүм. Аке, рахмат дедим. Мен уже билип калдым дедим. Ушу акчаңыздан билдим. Мына бул жагыма 1000, бул жагыма 1000 бердиңиз. Бул эми жуу менен демекчи. Мен сизге жуу менен бир ырдап берейин десем, микрофонду алып алып мынтет. Өй. Жуу менен ырдабай эле кой. Тиги 2000ди алып ал, былжырабай чыкчы эшикке. Деп айда бер солобу. О көрсө чатап калган экен мененчи. Ошон үчүн залда нагы чатап калып 2000 берсеңер сакынчып кетем мен.